Фыдыбæстәйы Стыр Хæсті Уәлахизы фонзажы боммасы кадджын мадзәлттты кодтой уыдон, хъуамæ ацæуой æмбæлгæ æмвæзадыл. Тыххәй бауынаффæ кодта цæттәгәнән комитет Победа и уэнгтән Хицауады сәрдары хәдивәг Азымты Иринæ. Æрныхас кодтой сәйраг мадзәлтты нысангонд план куды хăшт кăнынс тыххәй. Цәттә кăнынс куд зәуджыкауы авто республикай районтыдыр. Асашфанд кăнынс навазмазалай фылдар шаражын. Патриотон акцийты, Мысæн Вахтæ, спортивон ярышты, æфсæддон-патриотон кăштыты, лагзина дурочыты, концертты ама театрты равдыштыты. План мабахаштой бархионты акцийты ама нывгынжыты равдыштытыдыр. Ол даяқ жагышты Фыдыбæстәйы Стыр Хæсті ветеран Тимофеем балтыты. Уәлахизы бонасаузан еғауф шаттон парад, Æнәмәлгә Полк, концерт ама салют. Районты асашфанд кăнынс Советон Цәдисы Хъæбарты номыл мемориалон файнаджыты гом кăнын. Уйма мақпамы бажилой æфсәддон тингантам ама сыртытам. Хицауады сәрдары хәдивәг Азымты Иринæ муниципалон шкондыра жамонжытан бахаш кодта. Самай номарын бінәтті ваварма рага сауыр кашой, ама сам шасышт дарой.